Shillong jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People harangkat Kibriu na ka Shillong Municipal Board hene kesengi kelahiar ban khanra yak trading license na gidukan jong kibar jela kibadon hakiting road. Ha kene kejing khanra la lap sibun ba kidukan kidai kebombiang ki kot kislah. La labro yak kejing sim kabu kibar jela kibala penyat kedukan na ki trading license kibala dep register na du usnem ar hajar sipau klem na pertamaisyu yaki. Nagaliang keseng kala lapro ya kejing kentur put kibar jela kabalong kongpong iki jaka basa kikasi ha kaba ke municipal board ka julek ban khanra napang ya kibawan tur put. Nagaliang keseng kala kentu gibor badai kemi bakit sim kia halor kani bat kila kenturu ya kibar jela kibaseng iki kam kijam bagi dai bentung da kibriu na kejela. Lesson, trading, labor, ki lesi ki ni ki barjla ki bawan sini lesi ki pli bi an lesi kenturu nakaliang kadai kamram kejongi kum kaseng ke bapet ya ka bah kamiat jok jat benriu di bangin wanlang bangin cek bat nila nakaliang kamal ki circle na hidan lang ni na president secretary bat lesi nakaliang kejongki so bangin wan sini i ba plato kila ada kejing tho sai CEO bat ni CEO ila batha ya ki officer kejongi bakin wan lang ini joint inspection bat hani kasi ni so ba kalong ka AA ke bejok bang ila lap syai kita ka jing teko ha kani ka ba kini kidukan kini ban renew ya ki license lane ki don ru ki baran illegally ya kini kidukan license ki duduk senang ni bagi jinglap. Kat kum ka jinglap ni bun ba ki dukan ki ba ki renew nadu senam arjar sipau andrei ki register nadu arjar sipau andrei pat ki kham renew so hadu umni senam ba mentabat ngi kat kum ka terms and condition na po municipal board ngi ka yasi ka bu tang i fine baret ba kaba kibu ya kita bakam renew kibu tang sanspa tingka ha kasi senam adik ba siang poing ya thak danon information kila yo bangla wan khoda bon hi kebla khang na kata kada hoi tenang ni semua ngina sembet yang sekoi bukan surprise beset nen bo koi lu orang ba ka jingkhang du kan i boy wan kram ni orang ba nakaliang gitu kan kimber ka sa biak ram khang ki tebut nakaliang jumi di kepat municipal dari bersimkia lo tadi ga kini license wah kita business license iba municipal ka issue ni kita bon ni bon ki level license kim dan level license dan ki business license so kim biang tebut nang spot mun kepat ida department hukum municipal dari bersimkia lo tadi kita next ni kalau ba abang iwan ngilap ni siamba kin kudichmen kabun ba ti ka municipal ka jiong bai kat bai sino khasi jingi kistonat ban check ban ayu kat bang ni pat encouragement ka bun ba fi ka dik wi kan ka lada dar fi check solansar kan wat check nei khasi wat check na hasno taw jingi ha fi check kini jaka bali fi tiam si kini jaka pinwan lada dumwan ringi semalang lada dumwan ringi kamut syai ka lawai jingi kan dan fi ka sakoi ka pangano fi kini dukan try dukan ka warning kini dar fi dan license pindan license kena khasi di bendan man ko wi dukan kan long kum kakam kum kala kam ai jam ki kena kasi bagi balik mekanik ni balik you beri kena kasi je kumduna show ka jingnang jingkot kabor bentri mekanik ti ko ba kani je kai kan jingit implement kan nam taki future you jingit